Guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. So hari ni kita dah bawa masuk sebiji Kawasaki JX-10R tahun 2013. Kita nak offer dengan harga jualan 46,800 siap potongan cash. Kalau credit loan minimum deposit 100, bulanan 800 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, kalau limit cukup, boleh bayar guna credit card korang. Buat EPP 0% interest installment dengan bank korang. Up to installment 5 tahun ataupun 60 bulan guys. So untuk motor second hand ni kita free warranty setahun bagi korang. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak join motor, kena trade motor pun boleh PM kita guys. So motor dah datang dengan aksesori banyak lah. Apa dia guys? Jom kita tengok. First kali korang tengok windshield dah sport punya. Okay, branded punya windshield, sporty punya. Kemudian Nissin punya pump lah atas. Nissin punya pump, cap motor punya cap dia pun dah pakai yang CNC. RCB punya river guard. Alright. Lepas tu korang tengok depan. Inner ni semua dia dah buat resin yang carbon punya. Fender pun sama, buat warna resin yang carbon. Ini untuk bagi sejukkan kaliper punya, pun dia dah pakai carbon resin. So rim korang tengok dekat sikit. Korang tengok dekat sikit. Rim dia dah buat yang carbon resin punya. Okay. Nampak memang lawa lah, solid. Lepas tu Brembo punya disc brake. Tokiko punya kaliper, steer brake hose. Okay, belly pan pun dah ada belly pan ni. Belly pan dia tambah. GB Racing punya engine guard, frame slider Evotech. Ini RG Racing punya full race racing. Arm punya cover pun dah pakai carbon punya. Acropovic slip on punya exhaust. Belakang rim pun sama, dia buat yang resin carbon punya. Alright. So tayar belakang pakai size 200. Okay, 200 5517. Ini pakai Bridgestone Battlelec. Masih ada around 40% lagi. Okay, arm slider pun ada. Harga rantai tutup semua yang carbon resin punya. Okay, penuntur depan pun sama. Lepas tu ada Hashem punya crate shifter lah. Alright, tengok tayar depan dulu. Tayar depan pun Bridgestone Battlelec 120 70 17 Rosso 4. Sorry, tayar depan Pirelli Rosso 4. Masih ada around 50% lagi lah. So tengok sini. Odin punya damper. Motortron Racing punya handle. Okay, kemudian mileage dia 48,000. Alright, lepas tu ini KS KTRC lah, traction control dia boleh adjust. Okay, off. Boleh off ataupun 1, 2, 3. Okay, power mode pun boleh. Power ada full power, manual dengan low lah. Alright, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau korang cari JX-10R Gen 4 2013, boleh roger kita. Siap aksesori dah. Harga jualan 46,800 siap potong nama cash. Minimum deposit 100, bulanan 800 lebih selama 7 tahun. Ada free warranty bagi korang setahun. Kalau nak pakai credit card bayar pun boleh. Buat EPP 0% interest dengan bank korang. Up to 5 tahun installment. So see you next video. Bye bye.